Ngarang Delhi Chatkiba ruling MLA Singh ngasi party leader Singha mifam pangthoklagani haidi. KSN Manipur University ke Vice Chancellor Lokto U haiduna BC office ta yerum thomjinduna khongjang changsinkre. State asigi apunba lamgi saruki chada amaga subna nipan oiba wetland Humpu Tara Matoi Hingat Hanaba Pandam Thamli Haina, Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar na haidi. Kurumjari STV Pau Miteng Tarbir Basumbu Taram Nokchari Pau Sandok na Pijari. Ngarang Delhi da chatkiba ruling MLA Singh ngasi party leader Singha mifam pangthoklagani haidi. Ngasi gi mifam masina anawa lengak ama semnabagi chap chaba kari warep laugadage haiba adudi hausik maki oina khangba ngamdri adubo BJP chatminariba ruling MLA Singsu yauna kaurakpa maramna anawa lengak ama Makata na semgadra natraga assembly dissolve tawgadra haiba adu leikhai ama tagadaba manli haina su panari. Ngarang Imphal thadokiba hanagi chief minister and Biren handak chahige handak center gi luchingba singna haurakliba asi positive oiba development ama leigadaba manli haina phongdoklamki. Government is a continuing process. I try my best to change the landscape change in the state of Manipur. Change mayamama di lowre hill, both hill in the valley. Landscape changing amadi lowre. Matiksa daba Mahairoi Khunagi Yeknaba Manipur University ke Vice Chancellor Lokto U haiduna BC office ta yerum thomjinduna khongjang changsikre. BC Lokto Trifauba KSN khongfam haloi haina President Seram Hemjit Miteina Haikre Manipur University ke Vice Chancellor Naurem Lokendro na University asida Mahairoi Khunagi Khanbagi Mahuta Maranaigi Oiba Office amagum onthoktuna University asigi chatkadaba Kanglon Singi Wangmada Towning bata Tauraga Leire Maramasina Matik Chadaba Mahairoi Khunagi Yeknaba Manipur University ke Vice Chancellor Lokto U Haiduna Kangleipak Student Association KSN na Luchinglaga Manipur University Complex Leba Vice Chancellor Court Complex Mamangda Khongjang Changsin Kibane Khongjang Changsin Kiba aduda Mahairoi Singna Manipur University ke Vice Chancellor Lokto Kadabane Vice Chancellor na Chathariba Scam Singasida Ministry of Education Chief Rector Amasung Visitor na Tumina Laithokpa Yaningde Vice Chancellor ki matakta high level inquiry tawgadam ne lana Chathariba thabak tlaubagi scam khudakta leb kadabani Manipur University kanbiduna tungi mirolbu kanbiyu haina thaba play card paiduna Khongjang Changsin ke Sangsin kiba Khongjang aduga mari lainana Kangleipak Student Association ke President Seram Hemjit Miteina Manipur University asi senglaba tungi mirol semgat from mahisang amani University asida Vice Chancellor oina lairiba Naurem Lokendro na office asibu Maranaigi office amagumna mahakna tawning bata tawraga leire Mahairoi Khunagi karimta khandabana Mahairoi tamjariba Mahairoi Singi tungi lambi kari oigani haiba tamba ngamdaba ohelakli Masidi Mahairoi Khunagi yeknabani haina lawi University asigi thabak lawbada chatnagadaba kanglon thugaiduna thabak kaya leptana chatharakliba asi yafam thokte Mahairoi Khunagi khandaba Vice Chancellor makhatana University asida laibagi mathau tade maram asina Manipur University ki Vice Chancellor lokthokadabani Vice Chancellor lokthoktriba fauba KSN khongpham halloi haike Hauji Manipur ki BC oriba Naurem Lokendro na akhoi ki masagi BC office asu masagi Maranaigi office ki type tonung tawba adigi akhoi human resources ama oiriba akhoi ki Manipur University bu samona amot pakayana pik thalaba university mo oilakpa masida natana institute post matam da niyom kaiba adigi MU de leiba akhoi amot basadaba mayam adigi hauji ngrang na han document tawgi document process tawgi examination tawgraba nanti sing posting gi thabusing asu ju visitor ne akhoi assign tawdebida CR approve tawdebida hekta barely pd hajalage hekta document process tawsan ba sigum patra kaya ase Manipur University lai BC oiriba Naurem Lokendro se khudek lothokadamni ma lokti pawda KSN akhoi khongson haloi
Khoi saungnaraba mahiroi Manipur University ki VC Core Complex ki mamangda famjinduna khongjang sangsillabasu University asigi mari lainaba authority ki paukum amata fangdabadage BC office da yerum thazinbaga loinana University asigi complex manungda matik sadaba mahiroi khunagi yeknaba Manipur University ki Vice Chancellor Lokto U haiba kholau lauduna khongchachatki State asigi apunba lamgi saruki chada amaga dasmik nipanoiba wetland humpu taramatoi hingat hanaba pandam thamli haina Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Kumar na haidi wafam asi Directorate of Environment and Climate Change na sinduna yaral pata pangthokpa World Wetland Day lisingani kuntaruke state level observation da pangdokhibani Wetland and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage saiba asina chahi asigi World Wetland Day pangthokpagi nungi oiba wafam oiri thoram aduda Forest Environment and Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha Manipur State Wetland Authority Technical Committee ki Chairperson Dr. K. Samungao Directorate of Environment and Climate Change Dr. T. Kumar na chingba miyoi sing sarukya ki Thoramadugi saruk ama oina Wetland Virtual Museum launch tauki amadi World Wetland Day pangthokiba State Level Symposium ki makok mathang taraba singda mana lanthoki Wetland amadi akoibagi fibam ngaktuna thambadagi akoibada kundariba miyoi singi lawfam thokpa thodang khangminnaduna top dusara village pu climate resilient village oina lauthoki Space Application Center na piriba Manipur gi khandoklaba apunba wetland chamaga kuntra nithoi gi manungda wetland humpu taramatoi ase hingat hanaba amadi kananaba directorate na pandam thamli director na makhatana National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem gi makhada yaralpat waithau pumompat utrapat loktakpat amasung jaimengpat kanana bathabag paikhatpa hokre haidi yaral pata lisingani kunmathoi gi census ta fangkiba uchek chakta bagi chang aduda tangkhai ama hengatna January lisingani kuntarukta tongan ba uchek makhal nifurom gi uchek lising ahum rom chakta ba thengnaki ipa ipu singna thambiram ba afaba mahoksa gi fibam adu tungi mirol da piram naba aikhoi khudingmaki thodang lawminasi haina mahakna phongdokhi Tungi generation ki damuta laiba isaisu laiba poiba next generation haita successful generation singsi lehun na bakona adu makhal gi miyobe khone hingba ngamba ya badu planet am piram na bagi pandam da ngasi lemina ba gi generation singna hona minasi haiba wakhal ji thamjara kanda koi ngasi gi walwale ne la pasga mari lenna koi mayam punuk te apu program pi bagolo na koi sing pat turen kanminasi sing pat turen se halaman thambiram ba dugumba yamna fajarba chauba khudona mane aduna ikhoina ngasi koi leiriba koi generations na imphal turen amuna tawse habanate loktak pat amuna tawra semje habanate yaral pat amuna tawra semje habanate hana hallaman thambirba singdo uhudraba hallaman ima ipa ithau ipu wen sing thambiramba adumba chauba resort ha ma haitare koida pat sing turen thambirama se makon thambirama akhoju ai chagi damta ai sugudamta ko thaminam si tarigam makhoju mu hingaudini ekoi siak hingamsina pithibida khoi meba khoi gi last nate aroiba nate ekoi gi tungda thanum isai su singna sinabe haunana thambiram si Thoramadu da wangang bada Principal Secretary Forest Environment and Climate Change Manipur Arun Kumar Sinha na hai Environment and Climate Change Director na akoi bagi fibam ngak senduna thamnana ba thabak thoram kaya lepa leitana paikhalakli wetland day numit ki thoram asi khak pangthokpa natana numit asidagi hauna mahausa gi fibam phagatna ba thabak tawbagi thodang loba horasi haike We must acknowledge the lasting symbolic relationships these wetlands have with our local traditions. For centuries, the indigenous people and the local communities of the state have developed profound knowledge and sustainable practices rooted in respect for wetlands. Their traditions, passed down through stories, rituals, crafts, and daily stewardship, have enabled wetland to flourish
while providing food, medicine, and spiritual nourishment. This traditional knowledge is not only a testament to human ingenuity, but also an essential guide for our collective future. The lessons of the past are more relevant than ever. By embracing traditional knowledge, we honor the wisdom of our elders and ancestors and recognize the role of cultural heritage in shaping resilient, sustainable societies. I'll say World Wetland Day is not just a celebration, it is a call to action. Let us work together to protect our wetlands and appreciate the cultural heritage intertwined with them. Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India के मित्यंग मखादा KFNPD के सक्षम के थौरम ngasi pisumthong singzamaida leiba Manipur College ता पांगथोक्रे थौरम मदुदा Director KFNPD के Bono Singh Haubam Bobby OSD KFNPD Arambam Devdas Sharma Principal Manipur College Amadi AK Mohan SLC Oil Marketing Gas na Thoram Mapu Singh Oike Thoram Aduga Mari Lainana Director KFNPD ke Monona Haikibada Aikoina Housing Season Ariba Oil Amadi Gas Asi Loiba Nai Masi Aikoina Season Naba Matamda Lekna Season Naduna Amadi Masigi Mahuta Sinbayaba Mensilabadi Matam Kara Sangdok Lakani Masi Aikoina Fanglabani Haiduna Manghaloidabani Aikoigi Tungi Horakliba Mirolgi Damak Kanduna Season Nagadawani Hainasu Fongdoke Lucknow की KD Singh Babu Memorial Society na sinduna KD Singh Babu Sub Junior Hockey Tournament da Manipur Mahut sinduna saruk yarugadaba South East Youth Organization ke chahi tara mari makha gi nupa gi hockey sanaroi coach amadi manager yauna sanaroi tara taret ngasi akam pata leiba Sayogi Hockey Stadium AstroTurf Hockey Field dagi Olympian KSS Toibana Lamthakre Lamthabagi Thoramadu Sayogi Taupuba Singh Susarukyaki Lucknow da Pangthok Kadariba KD Singh Sub Junior Hockey Tournament Asida India gi tongan by state Singh dagi lakpa Tim Tara Nithoina Sarukyagani Manipur gi match na tha asigi tang manga da sanagani Olympian KSS Toibana Tournament Asida Manipur gi represent Tauduna Chahi Kharagi Mamangda FAM Amadi Tawung Khokna Tournament Asida Yaurami Matam Khara Tournament Asida Yauba Leplure Handak Amuk Sayona Chahi Tara Mari Makhagi Angang Singh coaching piduna Tournament Asi Yaubani India gi state Singh dagi hockey masana da Chahi Tara Mari Makhagi Angang Singh da Academy Linkhatuna Akanba coaching piduna international amadi Olympic masana da yauba ngamnanaba kana hotnaba haure adubu Manipur gi oinadi hockey gi academy leitabana angang singda chahi chupa coaching tawbagi khudong chabadi housing maki oina leitri haike Sayona grassroots tagi hockey masana da thawa yauba angang sing kalen suti amadi final exam loirakpagi school kadringai marakta coaching piduna international amadi Olympic sanaba ngamnaba hotnari Manipur da su hockey gi academy linkhat labadi afaba sanaroi kaya puthokpa ngamgani haike hanadagi akhoi KD Singh Babu je akhoi hanadagi dum chale hai tare akhoi Manipur ji represent tawraga mamangda akhoi farmna adagi farmna koina tawra matungda mu dabung kong amu taw satpa hai tare adu mathangda handaki sina COB sina ahaman hai tare akhoi COB je CO hai je akhoi hanadagi Olympian kya thokraba adigi international mayam thokraba hai tare club amani adu jik nauna amuk akhoina lakliba akhoi startup su nauna lekba leiriba startup je akhoi hujik angang mayam je amuk ke hena akhoi puning thogatlaga akhoina masigi pochida hena Manipur ji mingchat purakna ba hai tare hugi sida adugi pandamda akhoi angang mayam je thana wona jabani Chawkhatpa haibasi santi lairaba matam khaktada oigani santi laitraba lamdam adu kaidaunungda chawkhatpa ngamloi chahi chupa politics tawduna lairabadi chawkhatpada thinthegani haina moirang asigi MLA thongam santina phongdokre wafam masi MLA local area development fund ke makhada nauna saba loiraba moirang fiwangbam laikai gi crematorium ama NREGS ke line department ke makhada nauna saba loiraba ngangkha lawai mamang laikai market set ama amadi samagra siksha elementary Manipur lisingani kunnithoi kunhumdoi gi senthang makhada classroom ahum leiba amadi nupi amadi nupa gi toilet block tongan ba ani leiba ngangkha lawai upper primary school gi
नौना साबा लोइरबा स्कूल की बिल्डिंग संगादुना मियामदा खुसिनबगी थौरमदा MLA ना फोंदोखिबनी मोइरांग पार्ट 2 यूथ एसोसिएशन अमदी ngankhalawa डेवलपमेंट कमिटी अनीना तोंगान तोंगान बा मफम अनिदा सिंदुना पांगथोखिबा थौरमसिंगदा MLA थोंगम शांतिना मखाताना फोंदोखिबदा ngasi mahakna मोइरांग AC दा पाइखलकलिबा डेवलपमेंट की ओइबा थबक थौरमसिंग असि मियामना महाकपु लेपल लैतना सपोर्ट तौबिबदगिने ngasi नौना संगारिबा स्कूल असिबु चौखरहनबा हाइबसि कुल असिगी मियामगी सपोर्ट चंगी महाइरोय निंगथिना लैरबदी मदुदा मथौ ताबा ओजागी अवातपा लैरकपा सिंगिदमक्ति महाकना दायित्व लौगे अइखोय पुन्ना अमता ओइना लेपमिन्नदुना चौखटपा लमदम अमा ओहेलसि हाइखि अगांग यामने एडमिशन तौनबा हंदकति होनबिरो स्कूल से ख्वाइदे फजब गवर्नमेंट स्कूल अमु हेरिसि अदुदा कइबा ओजा वातदो छात्रबु लैरदि ओजा कोरपई दायित्वदि अदु स्कूल गुम्बा डेवलपमेंट गुम्बा अखोय पॉलिटिशियन गुम्सि अदुना स्कूल फगलहनबा होनबदा डेवलपमेंट तौनबदा अखोय पॉलिटिशियन लाबना थमगादा अखोय पुन्ना अमतो ओइना सत्मिनगदा मोइरांग केंद्रबु नंफाइबु मणिपुरबु मालेमसिदा अफबा भारतसिदा अफबा स्टेट अमु ओइनबा अफबा केंद्र अमु ओइनबा अफबा खुंगा अमु ओइनसे अखोय पुन्ना होनबिनसे मॉडल मणिपुर यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉ लिसंगनी कुनमरी हाइबसिदा मोइरांग सब डिवीजन के मनुंगदा लैबा म्युनिसिपल काउंसिल अहुम कुंबी क्वाक्ता अमदी मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की ओइबा म्युनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग बायलॉ लिसंगनी कुनमंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अमा ngarang मोइरांगदा लैबा ओम्बा नुराथेल गार्डन की ऑडिटोरियम दा पांगथोक्रे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर तौदुना मणिपुर आर्किटेक्ट फोरम अमदी मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल अनिना सिंदुना पांगथोखिबा थौरम मदुदा चीफ टाउन प्लानर मणिपुर एन बेंजू सिंह एसोसिएट टाउन प्लानर मैसना मनास रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर युमनाम नर्मदा मणिपुर आर्किटेक्ट फोरम के प्रेसिडेंट गित कुमार नेप्रम अमदी मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन एम रोमीबला क्वाक्ता म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन मिनर्जन बीबी का लोइनना कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन W प्रियोरंजनना थौरम मपुसिंग ओइना सरुक्याखि म्युनिसिपल काउंसिल अहुम असगी मनुंगदा लैबा क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुत कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरम मदुगा मरी लैनना मणिपुर आर्किटेक्ट फोरम के प्रेसिडेंट गित कुमार नेप्रमना कनागुंबा मियोय अमना युम अमा साबा मतमदा युम अदु मतौ करमना सागनी हाइबगी चटना कांगलोन अमगी मखादा सानबा थौरांग अदुबु बिल्डिंग बायलॉ कवी हंदकी अनौबा बिल्डिंग बायलॉ असिदी मणिपुर की लैरिबा म्युनिसिपल काउंसिल कुंतरेट असिगी ओइबा काउंसिल ना एम्पैनल तौरबा रजिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट खक्तमक युम सागदौरिबा म्योयसिंग अदुना नेक्तुना सिजिनहनबा याहनगनी लोइनना आर्किटेक्ट नेदी हाइजबा रजिस्ट्रेशन तौदबा सिंगदि नेक्पिगनु हाइना अपील तौखि युम मसाबदा करी चेक्सिन थौरांग कदोगे करी रूल्स फॉलो तौगदगे नाकन क्या थादोकदगे ममांग क्या थादोकदगे मनिंग क्या थादोकदगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की करी एक्शन लखुदगे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्ट खरा ngaktoknaba kari thoksil thorang paikadage disability singi kari section kari provision pe hogadage haibana singba janna kalon mention to pot ne khuna building bylaw harifs थांगमैबन यूथ सेंटर लिंखत्खिबगे कुंट्रा मरीरक सुबा फाउंडेशन देगी थौरम पांगथोक्रे थांगमैबन हिजम देवान लेकाइदा लैबा सेंटर असगी फाउंडेशन देगी थौरम मदुदा CRPF के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट येंखोम संजीव सेंटर असगी वाइस प्रेसिडेंट पुखरमबम रविंद्र कुमन PH3D के स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर लाइस्ट्रम सरंगजीत अमदी फिल्म फोरम मणिपुर की हानागी प्रेसिडेंट समजे साबम मंगोल जाउना थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक्याखी अमदी सेंटर असगी हौदोकपदगी ngasi फावबदा अचौबा थौदांग कया लौरंबा लैखिद्रबा मेंबर्स सिंगी फोटोदा लैसु कत्तुना इकाई खुमनबसु उतखि थौरम अदुगा मरी लैनना सेंटर असगी वाइस प्रेसिडेंट पुखरमबम रविंद्र खुमन फोंदोरकपदा थांगमैबन यूथ सेंटर असि सफोंलखिबा चाही कुंट्रा मरी मपुंग फारकले सेंटर असि हेक लिंखत्खिबा नुमित अदुदगे ngasi फावबा लैबाक असिदा थोकपा इशू कयादा लौबा याबा थौदांग कया लौदुना लाक्ले मसिदा नतना हौखिबा चाही लिसिंगनी कुनहुमदोइगी मे अहुमदगी हौदुना ngasi फावबा चथरकलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना अवा अना ताराबा सिंगदसु अंगंबा मतेंग कया पांगदुना लाक्ले लोइनना सेंटर असिना कोनबा मफम सिंगदा लैरिबा इंखलकलिबा नहारोल सिंगबु मयाई काबा निसागी इपाक्ता चटखिदनबा मतम मतमगी ओइबा थबक थौरम सिंग पाइखत्तुना अफबा मसा मउ फबा खुनाई अमा ओइनबा अंगंबा थाकता होटनदुना लाक्ले हाइनसु फोंदोखि
ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯥꯏꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯕꯤꯔꯍꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯇꯣꯟꯖꯝ ꯁꯣꯃꯣꯔꯖꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ 2016ꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ 200 ꯈꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ 100 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯤꯕꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ 2016ꯒꯤ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤ 200 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ 2025 ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯃꯤ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤ इबोटन मेमोरियल एकेडमी इमा वांगोई महैरोसिंगदा फ्यूचर बुक सी टेक्नोलॉजी FBT की पोलमसिंग येंथोक्रे थौरमदुदा इबोटन मेमोरियल एकेडमी की फाउंडर चेयरमैन वाहेंगबम जादुमनी स्कूल असे प्रिंसिपल सगोलसेम आशा टीचिंग नन टीचिंग स्टाफ सिंग अमदी महैरोसिंग सु सरुक्याखि। FBT मणिपुर ब्रांच की मेंबर लोंगजम मरीसना चनुना FBT हारिबा कंपनी असी USA दा बेस तौबा 2019 दा पुथोखिबनी अदुगा इंडिया दा लाखपना 2019 दा लाखिबनी। इंडिया दा हेक लाखपदगी चैरिटी पीबगी पांदम असी अदुम चथादुना लाखली। इंडिया दा हौजिक फाउबा मियोय लाख 5,10,000 रोम थबक पीख्रे मरु ओइना कल्चर अमदी मीडिया दा प्रमोशन तौबनी। इंडिया की मफम सिंगदा चैरिटी तौख्रे अदुगा मणिपुर दा अहानबा ओइना समुराउ रिलीफ कैंप ता पांगथोख्रे अदुगा अनिसुबा ओइना ngasi इमा स्कूल की महैरोय सिंगदा स्टेशनरी पोलम सिंग पीबनी हाइकी। कंपनी की मखाजिदा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैम फंगे मी यावरगा अदुदसु नतना मागी चैरिटी कयामसु तव चैरिटी खुथांग तवबजिना इंडिया सी अखोगी मणिपुर दा नतना इंडिया गा तवबम फंगसिनसु मैम तवेबा चैरिटी तवबजे अदन मणिपुर जिदा अनौबो ओइबगी पाक तवनद्रि अदु सी अखोई स्कूल इमा स्कूल वांगोजिदा तौबा चैरिटी असिना अनिसुबो ओइदैनि हानबो ओइना अखोगी सामुरोगी रिलीफ कैंप दा हानबो डिसेंबर थादा तौखरे अदु मपुं फाना तौखि अदु ngasi चैरिटी सुजो अखोइना मपुं फाना तौगनि हाइना थाजै अदुगा अखोगी अइना हाइजरुबदा स्कूल की माइकैदगी अखोगी फाउंडर एंड चेयरमैन ओइबा अखोगी सर वाहंगम जादुमनिना अमसुंग मैडम प्रिंसिपल याबिरपकिदमंता अइना यामना हराव फोंदोक्सरी FBT माइकैदगी। स्कूल असिगे प्रिंसिपल सगोलसेम आसाना FBT हाइबसी फ्यूचर बुक सी टेक्नोलॉजी के पांदमदा लैता लाइरबदा मतेंग पांगबा लाइरिक्ति हैरगा थबक्ति फंगदबा नहारोल सिंगदा कानबा पीबा अदुगा महैरोय सिंगदा कल्चरल प्रोग्राम नत्रगा लीनिंग मॉड्यूल दा AI दा बेस्ड तवा टेक्नोलॉजी नि हाइखि। FBTC अखोगी स्कूल दा हाना करीनो न छात्र सिंग दा खंगनबा ओजा सिंग ज्ञान तामिनरबा लैरिबा स्टाफ सिंग से लोइना ज्ञान तामिनरगा अंगांग सिंग दा खोइना लेसन नुंतीगी ताको मतम न मखोइ दा सिगी काइनेस AI टेक्नोलॉजी हाई सिंगबा इकोनॉमिक कमाइना बूस्ट तौगनी अइना मिगी मतेंग कमाइन का पांगनी लैबाक कमाइना फगदहनगनी हाइबसे मसिगी वाखलोन से खोइना हापचगे ताक्चगे हाइबगी ngasi खोइना सपोर्ट तौरगा FBT की प्रोग्राम सिंग ngasi सिंजबन। हुजिकतेंबा ब्रेक अमतंग लौमिनसि होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखलि खंगबिब्रा लिभरनबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल। Admissions open. Limited seats. Enroll your little one today.
happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Gibe makigano Alda betamo Sige yumse next TMT na check sin na laksilaga thamkharbani ne Dada nang se juhar habaga amta kidrabo asumna mayam na machalbo option dugum masigi yumasibu asoya nan kokadabagi next TMT na napseli next TMT juhar habadi ma kokana basembani zaman technology si na bana concrete ka tokna tinaba matamda kapam amuk hena angle adli next TMT strength is in the quick Break matang makhatar pa pauda Seram Ningol Salamongbi Niroda Chahi Nifu Nitoi Mapuroiba Salam Tomba Kwakaithal Lamdong Laikai Dagi Nupi Asi February 25 Lisingani Kuntaruki Ayuki Pung Amaga Minute Yankai Tare Taba Matamdagi Yumgi Mioida Pau Amata Piramdana Yumdagi Toki Badage Ngasi Fauba Hanjilaktre Mahak Foot Manga Wangi Kulai Kuchuni Masapai Fanik Angang Basetki Angangba Amadi Hangamapal Machuga Yanaba Fi Inki Kong Moja Angauba Amadi Sleeper Amatonki Kanagumbana Mahakpu Tengnarabadi Mahaki Mapuroiba Salam Tomba Singh Natraga Mobile number 9402086475 Natraga 7005665393 da Pau PBU Haidi Aroi Badam Maruba Pau Muka Napizari Ngarang Delhi Jat Kiba ruling MLA Singh Ngasi Party Leader Singha Mifam Pangthok Lagani Haidi KSA na Manipur University ke Vice Chancellor Lokto Uhaiduna BC Office ta Yerum Thomjinduna Kongjang Sangsinkre State asige apunba lamge saruki chada amaga 10.9 oiba wetland humput tarama toy hingat hanbada pandam thamli haina Environment and Climate Change ke Director Dr. T. Brajakumar na haidi Huzik Fawbagi oina ISTV na pizza pa pao matang asida losin dare medyang tabir wa punna mapu amukana kumjari.